mahubiri mingi, na unasema mama yako alikuchunga vizuri kanisani. Ni mama yako ya kuzaa au ni nini? Mimi sikuzaliwa katika jamaa ya Kikristo, lakini nililelewa katika nyumba ya misionere. Mademoiselle moya alinichukua kama vile mtoto wake, na ni ule alinilea akanifundisha neno la Mungu. Mimi na mama yangu wa kunizaa tulibatizwa siku moja. Nisema mlizaliwa kiroho siku moja. Nimekwisha kuona ndugu zako sawa ya hayati Kitoga Sewise ambaye alikuwa mwalimu wangu. Niliona ndugu yako Kahulako Benoit ambaye ni mhubiri pia, amejitoa kwa neno la Mungu, na ninaona mjukuu wako hapa anakuwa karibu yako, yeye ni mtoto wa pastor. Je, nyumba yenu ni nyumba ya makuhani? Namna gani ninyi wote mnakuwa watumishi wa Mungu? Sisi tulilelewa na ule kaka yetu Sewise, alibatizwa mwaka wa 46 na sasa alitulea katika hali ya Kikristo sisi sote, na hata vile tunavyozaa watoto wanatufuata katika njia ya Mungu. Ni neema tunapata tu. Ni neema. Ninyi si makuhani, si Walawi? Hapana, sisi tuko Walawi katika Agano Jipya. Ni Walawi katika Agano Jipya. Wewe umehubiri muda mrefu, umeeneza injili kwa Sud Kivu, hasa kwa zone ya Mwenga na hapa Bukavu kwa Nord Kivu, na nisikia ulikuwa Shaba, baraka nyingi, hata Ulaya ulienda. Furaha gani ulikuta katika Yesu? Sababu ninaona sawa wewe ulianza mtoto sana kuliko mjukuu wako, leo unakuwa mzee. Mateso gani ulipata na furaha gani ulipata katika injili? Katika injili ninaweza kusema kwamba tangu wakati nilibatizwa na Roho Mtakatifu nilipata uamsho, na ninakuwa mjumbe wa uamsho. Ninahubiri juu ya uamsho zaidi, na kama mtu anahubiri juu ya uamsho, furaha yake ni kubwa, sababu Roho Mtakatifu anamtia furaha. Lakini mateso mengi na sijue ninaweza kuianza wapi kueleza. Machache ninayoweza kueleza ni kusema nimefungwa kwa ajili ya injili mara nyingi, nimepigwa kwa ajili ya injili. Tena katika injili nilipoteza watoto 7 wamekufa katika injili, na nafasi mbalimbali zenye nilikutana sawa magumu ya wachawi wenye kunitesa. Lakini pamoja na ile nilikuwa na furaha, sababu wakati ninaendelea na injili, japo watoto wanakufa, ninapata uamsho na watu wanaokoka. Katika hii kazi yako umefungwa, umeteswa, na inaona sasa mtoto wako anakuwa pastor. Kwa nini kwa ile njia ya mateso unaweza kuacha jamaa yako inaifuata? Hakuna njia nyingine ya kuiepuka na kufanya kazi nyingine? Ndio, mtoto wangu anakuwa pastor kufuatana na mwito wake. Aliokoka yeye kama vile Mkristo pia, lakini baadaye alisikia ule mwito ulimvuta kuweza kutumikia Mungu, ijapo anajua kama mimi niliteswa, lakini alikubali yeye pia kupata ile mateso kwa ajili ya Kristo. Injili unaifurahia, inaweza inaambukia jamaa lako, ni neema na umepata furaha mingi. Namna gani ulishinda kwenda Manyema, na jinsi gani ulishinda kuhubiri Waislamu? Nilienda Manyema, niseme nilisikia mwito wa kutumikia Mungu mbali, lakini nilichaguliwa na community kusema mimi nitaenda kuanza Manyema. Na wakati nilienda Manyema ilikuwa nguvu, sababu Waislamu walikuwa wagumu sana, lakini katika strategy yangu niliweza kuomba Mungu na kusema wapate magonjwa yenye hawatapona mpaka niwaombee ndio wapate kupona. Mungu alinisikia, aliifanya, na Waislamu walianza kupata magonjwa ambayo walitunzwa lakini haikuweza kupona. Kama nilikwenda kuwaombea, walipona, na kwa ile njia wokovu uliingia katika Waislamu, hata tulianza kubatiza wengi. Wewe unakuwa misionero wa Waislamu, na najua ulipata mateso mengi. Mke wako amehama, lakini amehama katika uaminifu. Maoni yako kwa kazi ya Mungu katika Selza, unaifikiri itakuwa namna gani? Maoni yangu katika Selza, ijapokuwa mke wangu alihama, nina matumaini kama anakuwa mbinguni, lakini maoni yangu kila siku ni kutaka Selza ipate uamsho kubwa, na ninajifunza sana namna yote, namna gani uamsho unaweza kuwa katika makanisa ya Selza. Na zaidi kwa Kindu ninajaribu kufanya mipango mingi ya maombi
kusudi makanisa ipate uamsho. Tumeishapata sehemu ya kwanza, lakini tunangoja sehemu ya pili, na mawazo yangu ni kutaka kila kanisa ipate uamsho katika Selza. Ulikuwa Ulaya ambako yule mama yako aliyekulea kiroho alitokea. Unafikiri kwamba makanisa ya Selza inaweza kutoa injili huko, vijana wanaweza kupata mwito na kwenda kuhubiri ngambo zingine, na namna gani watashinda kuifanya? Kwa kwenda sawa misioneri inakuwa nguvu kidogo, inaomba mtu kupata mwito wa kweli, tena kuwa na uamsho ndani ya roho yake. Na kweli ninaona kwamba katika kazi ya Mungu nafasi moja moja kwa Ulaya pia wanahitaji mtu kutoka Zaire kuweza kuhubiri pale, lakini mtu mwenye uamsho na mwenye alikomaa katika imani. Ikiwa vijana wanasikia mwito na wenyewe wanawafuata nyuma, haina nguvu kwao kuweza kwenda kuhubiri injili nafasi nyingine. Magumu ni kukosa mwito wa kweli wa kuvumilia mateso, sababu kuanza injili ni mateso sana, na tena kupata watu wa kuwafuata ni vigumu. Hatuna wakati mrefu kuendelea, lakini maoni yako ya mwisho kwa kazi hapa kwa Zaire, kazi kwa Kindu, na unafikiri nini kwa wakati ujao wewe mwenyewe sawa mtumishi, sababu umekwisha kutumika miaka 13 karibu au na zaidi, na mwili wako unakuwa mdhaifu? Unafikiri utaendelea au unaona kama ni nini? Maoni yako kwa mwisho. Kwa mwisho ninaweza kusema kwamba ijapo mwili ni dhaifu, lakini nina nguvu rohoni. Hii ndio jambo la kwanza. Maoni yangu kabisa ni kusema maisha yangu yote nitakufa katika kuhubiri injili, na zaidi ya ile ninaomba uamsho ufike, na katika uamsho ni mule ninatumaini ni hami. Sababu sitaki kuhama mbele uamsho au yafika. Ikiwa Mungu ananikubali, maoni yangu ni kwamba ningeweza kutembea kwa makanisa ya Selza kuhubiri juu ya uamsho. Ikiwa makanisa inapenda, wanaweza kupata uamsho, maana uamsho ni kuhubiri na kuomba. Ikiwa wanakubali maombi, wanakubali mahubiri ya Roho Mtakatifu, makanisa inaweza kupata uamsho. Na ile ndiyo shabaha yangu ya mwisho katika maisha yangu, kwamba makanisa ipate uamsho, na nitakufa ndani ya injili. Na vijana unawashauri namna gani? Wale vijana unakuwa na mwito sawa, mjukuu wako hapa na mimi na wengine, unatushauri namna gani kusudi tunaweza kushinda kuwa waaminifu sawa vile ulikuwa mwaminifu? Sawa, umepita katika mateso mengi, ulipigwa, ulifungwa, watoto walikufa, ulizarauliwa, lakini haukurudi nyuma. Shauri tunaomba kwako. Shauri langu kwa wote wenyewe wanaamini Yesu, kama vile vijana na kama watumishi, ya kwanza ninawaambia kuwa na imani. Ya pili ninasema waendelee katika maombi. Wakati wanakuwa na baraka ya Roho Mtakatifu, wataona mateso kuwa si kitu, na kujitoa katika kazi ya Mungu, kwa sababu hatutafika mbingu kwa furaha tu, lakini tutafika mbingu wengine katika shida nyingi, kama wenzetu walivyoteswa kwa ajili ya injili zamani. Hivyo ninawashauri vijana wote watafute uamsho, wakae katika maombi. Basi nyinginezo. Sasa moja ya zile mikutano mikubwa ameifanya kwa kanisa la Philadelphia hapa mjini Bukavu, ilikuwa juu ya uamsho, juu ya kazi ya Roho Mtakatifu, na tunawaalika kwamba unaweza kutazama na kuona jinsi ilikuwa baraka, na utamani pia, ikiwa unapenda kazi ya Mungu endelee, upate inspiration au maoni hapa.
Sasa inakuwa wakati wa kusikia neno la Mungu, na tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 11 hadi 23. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 11 hadi 23. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na wote walioyasikia haya. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliwaazimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majavi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wapo wao. Nao wa makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao waliouziwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa Israeli. Wakatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Amen. Tunaweza kuimba wimbo wa namba haya moja, wimbo wa namba 297. Tutaimba ile kipindi ya mwisho na pambio. Nipe saa moja nawe Yesu, uliyechukua dhambi zangu. Nataka kueleza yote, kwani unanifahamu sana. Nipe saa moja nawe Yesu. Ya 3 na pambio. Nipe saa moja nawe Yesu, uliyechukua dhambi zangu. Ninataka kueleza yote, kwani unanifahamu sana. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza iko duniani. Natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri. Pambio. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza iko duniani. Natamani kukukaribia, kusikia neno
neno lako nzuri. Sisi simama, uweke mhubiri mbele ya Mungu. Karibu. Magharibi ya leo ninasema hamjambo wote. Jambo tena. Ndio. Nabuda nilichelewa kidogo, nilingoja kama nitapata wa kunisafirisha, lakini haikuwezekana. Tunakuwa hapa leo ni siku ya 5 tangu tulianza mkutano wetu wa uamsho. Tumekwisha kuzungumzana maneno ya kutosha sana ambayo inaweza kuamsha moyo wako na kuweka katika dijito ya maji. Ni habari ya Yesu Kristu mwana wa Mungu na kanisa lake, na jambo linalokueleza ni juu ya kanisa la Yesu litakalokwenda mbinguni. Sikueleze sababu ya makanisa hapa, inakueleza sababu kanisa la Yesu Kristu linangoja kwenda mbinguni. Ni hili niko la kueleza. Na Yesu alilianzisha kanisa, alilitafuta kwa shida, kwa mahangaiko, kwa magumu mengi, kwa mateso mbalimbali, lakini alijipatia kanisa tukufu. Haleluya! Tunaendelea kuliona kanisa lake Yesu na jinsi walivyolitumika, namuna lilitumika katika hali za baraka. Maana ndiyo mapenzi ya Yesu Kristu, kanisa litumikwe katika hali ya baraka, katika hali ya Roho Mtakatifu. Ni mapenzi ya Mungu. Na leo magharibi ninataka nikuambie, ikiwa umechelewa kuzipata baraka za Mungu, uwe na kiu rohoni mwako. Utakaposikia maneno ya magharibi ya leo, weka roho yako karibu na Bwana. Sahau mambo yote ulio nayo, weka roho karibu na Yesu. Umwambie Yesu magharibi ya leo, wakati wa magharibi hii ni saa yangu sasa. Saa zimepita, nyakati zimepita, nimekungoja na leo ninatumaini kwamba nitakuona. Haleluya! Wote waliopokea nguvu za Mungu walikuwa na kiu, walikuwa na njaa ya kuipata. Hawakuketi tu bure, hapana. Kila mwenye kiu alinyweshwa maji. Na ni vile Biblia inatueleza. Nabii Isaya anatabiri katika Isaya 44 aya 3, Mungu alisema, nitamimia maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji mahali pakavu. Kama tunasoma 15:5 inatueleza ya kwamba kila aonaye kiu njoo majini. Haleluya! Maji ya Mungu iko inatafuta wenye kiu. Weka roho yako, usikie kiu rohoni, usikie kwamba nimepoteza wakati wangu, ni wakati wangu mimi nami nipate baraka za Mungu. Mungu akubariki magharibi ya leo. Ninaamini kwamba wengi walikwisha kupata baraka za Mungu na wengine hawajapata bado, watapata leo. Haleluya! Maana ahadi ni kwetu. Tujaribu kuona wenzetu, tuwatafute kwenye tuliwachia. Jana tulizungumzana namna gani
uamsho ulianza kukomaa, baraka zilianza kuota, nguvu za Roho Mtakatifu zilianza kutumika. Na niliwaeleza ya kwamba siku Roho Mtakatifu analibatiza kanisa, anafika na vyombo vyake vyote vya kazi, anafika pamoja na vipawa vyake vyote. Kanisa hili inaamini ya kwamba vipawa vimekwisha kuwa ndani, kwa maana ni kanisa lenye kukubaliwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo usijifanye mdhaifu, unajishusha peke yako kujifanya mnyonge, lakini Yesu Kristu alilikubali kanisa hili, alikubali ya kwamba baraka zote ziwe ndani, na ninaamini ya kwamba baraka za Mungu ziko hapa leo. Haleluya! Utazipata ukitaka, ni wajibu wako kuzitafuta. Basi uamsho wa mitume ulikomaa, na ule uamsho wakati ulianza kukomaa, tuliona nguvu zilifika, zilitembeza kiwetu. Ninapenda sana kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, sitake kwenda mbali zaidi, na nyakati za magharibi hazituruhusu kupita kwa kila historia ya kila kitu, lakini tunayakamata yale tunayaona kwamba yanaweza kuwa msaada kwetu. Wamekwisha kutembeza kiwetu, ni mabadiliko ya ajabu iliingia. Hii ndio mabadiliko ninataka nikueleze, maana wakati kanisa linabatizwa na Roho Mtakatifu linapata mabadiliko mapya, linakuwa katika hali mpya ya kiroho. Mambo mengi yanageuzwa ndani. Wale waliokuwa wadhaifu wanabadilishwa, wanapata nguvu. Wale waliokuwa na woga wanatoka woga, wanaanza kumtukuza Mungu na mikono juu. Haleluya! Hiyo ndio mabadiliko ya ajabu ya kanisa. Tunawaona wale mitume waliokuwa katika hali ya udhaifu, waliokuwa katika hali ya kuogopa, waliokuwa katika hali ya kujificha, wamekwisha pata nguvu mpya. Haleluya! Na wanaanza kutumika kazi ya Mungu kwa ujasiri mwingi. Walipotembeza kiwete waliwafunga, vile tulisoma. Walipofunguliwa walirudi kwa watu wao, wakawapasha habari zote za mambo iliyowapata na jinsi walivyokataza. Tulisikia jana, walimpanzia Mungu sauti kwa moyo mmoja, wakamtukuza Mungu katika magumu. Magumu ilianza, lakini walimtukuza Mungu. Kadiri magumu ilikuja, na ndivyo vile baraka ziliendelea kuota na kuongezeka. Haleluya! Leo tutaona hali ya mtu na uamsho. Kweli katika uamsho watu wengi wanaingia katika ibada, wanaingia ndani. Wamoja wanafika na moyo wa kutafuta baraka za Mungu. Wengine wanaposikia mafundisho ya uamsho wanaidharau, wanaona si kitu, ile ni mambo kawaida tu. Lakini nakueleza kwamba uamsho hauko mambo kawaida ya kila siku unayoiona, maana mambo ya uamsho iko nguvu sana. Ni vile ninakueleza. Tena ni hatari kuingia katika uamsho kimwili. Kama unaingia kimwili, iko hatari sana. Mitume kazi ilishaanza, inaanza kuendelea. Mikutano ilikuwa mingi, furaha ilikuwa mingi, baraka zilikuwa mingi kweli. Lakini pamoja na hii, watu waliingia katika mkutano, wengine waliingia hali ya kimwili. Na tunamuona Anania na Safira hawakujiingiza katika uamsho. Waliingia tu kanisani, waliketi, waliona furaha iliyopita mule, walisikia ile furaha kidogo kidogo, labda kusikia maombi yenye kungoroma sana, labda kusikia nyimbo zenye kutikisa moyo, labda kusikia mahubiri fulani, lakini hawakuingia ndani ya uamsho. Waliingia hali ya mwili katika uamsho wa Mungu. Na hii ni hatari, ninakueleza. Kama utafuata uamsho, fuata uamsho katika roho. Usifanye vitu vya mwili. Usiingie katika uamsho na hali yako ya kimwili. Tengeneza maisha ya roho yako. Tamaa za mwili zitoshe, uingie katika hali ya kiroho.
ukae pamoja na wengine katika maombi ya rohoni, usikie kwamba na wewe unabarikiwa ndani, si nje. Hapana, si nje. Hapana. Kama unabarikiwa nje, ndani hamuna kitu, utaingiwa na hatari katika uamuzi. Mungu atusaidie magharibi ya leo. Haleluya. Anania alikuwa pamoja na wenzake. Safira pia alikuwa pamoja na wamama wengine. Waliendelea mazungumzo mengi. Kitu kinachofika ni cha ajabu, ni kitu kikubwa sana. Wale wamama waliojazwa walikuwa na furaha, walikuwa na baraka, walisikia kweli mioyo yao inakuwa karibu na Mungu. Lakini ndani ya Safira hamkukuwa chochote isipokuwa ni kuingia na kutoka tu katika mkutano. Ndani ya Anania hamkukuwa chochote, ni madharau tu na kuona kwamba ile mambo itaisha. Hii mambo unaona itaisha. Wenzao katika mazungumzo ya kutafuta baraka za kweli, wao katika mazungumzo ya kuona kwamba mambo itaisha. Na ni hii inakuwa hatari katika uamsho tunaopata mara na mara. Maana wamoja wanajitoa kweli, wanamtafuta Yesu, wanatafuta baraka, wanatafuta Roho Mtakatifu wajaze. Wengine wanakuwa na mazungumzo tu pembeni. Ile maneno itaisha. Ilikuwaka wakati fulani, wengine wanaanza kuhadithia, wenyewe uamsho ndio wenyewe wanaangukaka mbio. Wengine wanaanza kwenda wanazungumzana, wenyewe uamsho ndio wenyewe wanapoteza akili. Wengine wanakwenda wanaserezana njiani, wenyewe uamsho ndio wanafanya hivi na hivi. Lakini kuna lile kundi lingine lenye linaona kama kwenye uamsho ndio kwenye baraka za Mungu zote zinakuwa. Nitajiweka ndani na mimi ni shote yangu niwe nayo, na Mungu alisaidia. Anania na mkewe walikuwa nje ya uamsho, waliingia kanisani, waliketi pamoja na wengine, labda waliimba pia. Siwezi kujua kama walikuwa waimbaji katika mkutano, lakini waliingia na kutoka. Waliziona baraka za Mungu, walisikia vile Roho wa Mungu anavyotumika, waliona miujiza iliyofanyika, waliona vile kiwete kilitembea, lakini mioyoni mwao hawakusikia kitu. Ulifuate vizuri. Unaketi hapa leo hujasikia kitu ndani ya roho hapa, utabeba habari nyingi za uongo. Na inataka nikuambie usikie kitu rohoni, usiwe sawa Anania na Safira. Basi nyakati za kutoa zilifika, maana Biblia inatuambia walikuwa na vitu vyote shirika, waliweka vitu vya watu, walianza kutoa mashamba, mafondasio walitoa kwa Mungu, walitoa vitu vyenye walikuwa navyo, wenye manyumba waliizisha, walitoa. Anania naye alijisikia, labda aliandika karatasi, ninatoa shamba. Fanya rangi na kuandika karatasi na hautatimiza. Wengi katika makanisa siku ya Mungu, kama asikia furaha kidogo ya mafundisho, anaandika ninatoa radio, anakupa ndani ya kitunga. Wakati anafika kunyumba yake aulize bibi yake, wanakuwa sasa mazungumzo, hii radio nilitoa. Mwanamke anakuwa makati, acha, utaitolea nini? Watoto watabaki na nini? Sisi tutabaki na nini? Maisha ya baadaye itakuwa na mlanga. Wenye walitoa radio wanabadilisha mambo. Na kuna wengine wanaandika makaratasi, anafika safu itatoka. Hiyo ni uongo. Anania na mkewe walikwisha kukubaliana kutoa shamba kanisani. Walishasema na mitume, kuna shamba tutakalotoa sadaka ya Mungu. Wanarudi nyumbani, wanarudisha shamba, mali inakwisha kuwa mezani. Shetani anaingia, mazungumzo yanaanza kutoka, mafikiri ya kuangalia maisha ya baadaye inaanza ku, wakati tunatoa hii mali yote tutafanya nini na watoto? Wakati tunatoa hii mali yote itakuwa namna gani kesho? Mwanamke, mwanaume, hakuna mwenye anaona kwamba tusifanye kitu kinyume cha mambo tuliyoyasema. Hakuna mwenye anashauri mwenzake kusema ni sharti tumtolee Mungu kwa maana tumeisha toa. Walikuwa na mazungumzo yao ya kipekee, ile ambayo inapita katika nyumba nyingi mbalimbali wakati huu. Kweli katika nyumba mbalimbali maombi inaweza kutaka kwanza, watoto labda wanataka kwanza maombi, wazazi wanasema fanya kulala mbele.
bibi anataka kukaa tunaombi, Bwana anaweza akamwambia acha maombi yako sasa, nataka kazi fulani fulani na fulani kuifanya. Lakini ujue ya kwamba ikiwa wamusho unaingia katika nyumba yako ni bahati, unakuwa na bahati, ungeweza kuchochea ule moto uwake kwa nyumba yako, maana itazuia magumu mengi nyumbani. Haleluya! Ninapoeleza vizuri, ni nyumba nyingi nilizoona zilikuwa katika hatari wakati wa mwisho uliingia ndani, matengenezo ya kweli yalifanyika, shetani akahama ndani ya zile nyumba. Wanamwimbia Mungu leo na wanamshukuru. Haleluya! Anania na Safira walikosa mazungumzo ya kiroho. Hawakuzungumza mambo ya kiroho, walizungumza mambo ya mama. Kuweka mwili kanisani na roho kwa mama ni hatari. Ikiwa tutaingia katika kanisa, tuingie pamoja na mali yetu yote. Sikwambie ya kwamba ni vibaya kuwa na mali yako, hapana, uwe na mali yako, lakini ukumbuke hilo unayomtolea Mungu cha 10 kiwe cha Mungu tu. Ulishaahidi Mungu, ukinibariki kupata mali nitakupa cha 10, si kweli? Wengi leo wanalia kupata kazi, uniombee nipate. Nadhani nikiuliza watu hapa leo wenye mahitaji wasimame tuwaombee, nitaona wengi wanasimama. Wenye kutaka kuolewa watasimama, wenye kutaka kazi watasimama, na wengi wanasema nitakapokuwa na kazi nitamtolea Mungu cha 10. Akishakuwa na kazi Mungu apate cha 10 alichoahidi. Nalifuata ile tunaona nami sasa. Niombee Mungu, ninataka kupata kazi, niko na magumu sana, wakanibariki nipate kazi, tutamtolea. Na unaweza kutoa pia kwa moyo usio mkunjufu. Tuone wenzetu, shamba limenunuliwa, mali imeingia nyumbani, shauri mpya inakata. Shauri ya kwanza ilikuwa tumetoa shamba kwa Mungu. Shauri ya pili inakuwa tuache sehemu ya mali itatusaidia kwa mahitaji. Inafanyika katika nyumba mbalimbali kwa habari ya chakula. Wakati mali ya komersa inaota sana, anafika na mali anaimwanga kubele, anataka kuambia bibi yake tutoe chakula. Mwanamke anasema hapana, yote hapana, ile yote iko mingi, tuache sehemu tutoe hiki, wakati ujao tutatoa hiki. Basi tuwaone hao ndugu zetu wamekwisha kukubaliana kwa mambo kama haya, wanatembea kutoka nyumbani kwenda kanisani. Mwanamke amebaki nyumbani kutengeneza mambo, kupita na yale mali aiweke vizuri, kuipita ikae vizuri, kuiweka vizuri. Bwana akatoka akaenda kanisani, amekutana mitume, amekutana Baraka, anaanza kutoa raporo yake. Sisi tumeanzisha shamba na mali tuliyoahidi kutoka kwa Mungu ni haki. Roho wa Mungu aonaye siri zote akamuona. Usifikiri kwamba ndio unaketi hapa unaona kama ni mchezo. Roho wa Mungu aonaye siri zote anakuona, anakujua na mambo yako, anakutambua na ile unayofanya kwa siri. Mungu akusaidie kuitubu kwa kweli, maana ukitubu kwa kweli utasamehewa. Anania alipata maulizo, angekimbiza moyo wake kwa kuomba msamaha, angepatwa na Mungu. Alianza kuulizwa na Roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Petro. Anamuuliza Anania, ni mali yote uliyozisha shamba? Ndio. Mungu asifiwe sana. Ndio hii yote. Wanamwambia shamba lilikuwa lako, iwepe kulikata shauri kulitoka. Hakuna mwenye alikufunga kama. Namna gani unaweza kusema tu ndio ni yote ile nilikuzisha shamba? Wanamwambia hukumwambia uongo mwanadamu, bali namna gani shetani akukujaza roho kudanganya Roho Mtakatifu. Anania aliposikia hapo alianguka akafa.
chumba cha kuchungia vitu, alimfunga ndani, alichimba kaburi, au jua walimweka katika makaburi ya Kiyahudi ya mawe, walimwingiza ndani ya kaburi. Mkutano uliendelea. Hali ya mkutano ilikuwa mabadiliko ya ajabu, maana hali ya mbingu ilitawala mkutano wote. Watu wanaanza kujisikia namna ingine. Baada ya saa 3 mke wake anafika, hana habari, hajue mambo yaliyotokea. Anakuwa na ile furaha yake ya kimwili, lakini anajua ya kwamba tumeiba mali ya kanisa. Anafika na hali yake ya mwili inakwambia badilisha hali ya mwili leo, tumikia Yesu katika roho. Alifika, anaingia, hajue, hana habari kwenye mkutano. Maulizo inaanza kwa Safira, shamba mlikwisha kulihusisha, mali tuliyoipata ndiyo mali yote. Safira anasema katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya kujifanya kama mwenye baraka. Hivi watu wengi wanafanya leo. Wakati anapotoka hapa kanisani hakupata kitu ndani ya roho yake, lakini anataka kujifanya sawa mwenye baraka wa mwisho kabisa. Alijazwa pesa. Ni udanganyifu mtupu. Omba Mungu akujaze kweli, isiwe kumabeka. Hapana, usifikiri kwamba kutikiswa mabeka ndio kupata uamuzi. Hapana, si kufanya mikono yulu hivi ndio kupata uamuzi. Uamuzi uwe ndani ya roho. Haleluya! Uamuzi usiwe kuvidoo, usiwe kukichwa kukitikisa. Hapana, ndani ya roho, ndani ya roho. Haleluya! Mungu awasaidie makanisa. Watu wengi wanapoona mwenzake anashika na roho, anamwangalia pembeni, anasema ana wote wenye kuwa kanisani wataniona usitikise, wataona kama mimi ndio sikubarikiwa. Anaanza na anaangalia mwenzake. Na wenye kuwa kumwombea wanaweka mikono juu ya kichwa, ndio anatikisika kabisa kabisa. Sasa hiyo sipendani, nisikae kumkongo. Hapana, baraka za mkongo ni za hatari. Usifanye gesta hata moja kwa ajili ya roho wa Mungu, maana yeye mwenyewe ana nguvu, atakutikisa jinsi anavyotaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Safira alipata baraka za nje zisizo za ndani kwenye mkutano wa uamuzi. Akakubali uongo, akakubali mashauri ya bwana yake ya uongo. Mama, unakuwa na mwenzake, usimkubali, usimkubali. Labda anataka kuleta ubaguzi kanisani mumeo, usimkubali, umwambie acha ile maneno. Ni maneno ya hatari. Tuelekeze mioyo yetu kwa Mungu. Wamama wengi hawajue kushauri wa bwana zao, wapo nao kimwili mwili tu. Kule bwana nakwenda ndiko. Kweli mimi nilikuwa na mwanamke aliyekuwa mshauri wangu wa ajabu sana. Kuna wakati nilikasirika, moyo wangu likasirika sana. Kama ninasikia mambo inaniumiza, ananiuliza unakasirika na nini? Ninamueleza habari, anasema pita kuchumba, nina kitu nitakufanyia. Kufika kuchumba, anasema piga magoti pale. Napiga magoti. Anaweka mikono juu yangu, anasema Bwana, komesha yule shetani anataka kuingia ndani ya bwana yangu, ili kanisa lako lisiwe hovyo hovyo. Haleluya. Wewe unakuwa mkubali na kuchochea bwana yako, batakuonea, batakudharau. Wewe ndio mwenye kanisa, batakudharau. Wewe ndio mwenye cheo, batakudharau. Wewe ndio fulani. Na Bwana mabeka yote nataka kupata yule ipasuke. Kanisa ni la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Safira alikosa shauri kushauri mumewe. Sikiliza mama, shauri mume wako. Baraka za Mungu ziko, shauri mumeo. Watu wengi wako wanasema mabaya juu ya watu wa Mungu leo. Mtu wa Mungu anaweza kuwa na baraka na labuda alihubiri hivi fulani,
kiritike zinakuwa tele na wamama wanaendelea kusukuma bwana zao. Onya mumeo, usipatwe na magumu, msiangukiwe na magumu, maana shetani anataka kuachia. Safira angemshauri mume wake habangepatwa na magumu na kueleza vizuri, lakini hakupata shauri. Walikubaliana kusema bongo mbele za Mungu, kusema bongo mbele za kanisa. Kanisa ni la Yesu Kristo, usitumie mambo ya bongo ndani. Tafuta namna ya kusema kweli. Mungu atusaidie sana. Anania Safira alipokubali mambo yaliyofanyika, aliitika ni yote, lakini alijua kwamba nyumbani kuna bakia mali. Angeweza kusema hapana, sehemu ya mali ilibaki nyumbani, shetani ametuingia tukaiacha, na tubu nataka kwenda kuibeba. Hangepatwa na magumu yake. Akakubali shauri waliofanya na mumeo, na inakueleza fanya ange na mashauri ya uongo juu ya kazi ya Mungu. Akakubali. Alipokubali, Roho Mtakatifu alisema ndani ya Petro, angalia miguu ya wenye wanatoka kumzika mume wako, watakuchukua na wewe. Mara hiyo akaanguka chini akafa. Vijana wakamtoa tena naye, wakaenda kumzika. Hofu ikalishika kanisa lote. Ni hofu ya Mungu, ni hofu ya kusema haki iliyoshika kanisa. Maana Mungu alitaka kanisa litembee katika haki. Kama Mungu angeweza kuachilia mambo namna ile iwe kanisani, utukufu wa kanisa ungeanguka chini, na kanisa, Roho Mtakatifu angeshindwa na kazi yake. Lakini Mungu alitaka itendeke mambo kama haya kusudi utukufu wa kanisa usimame, kanisa lisimame katika haki. Haleluya. Hofu ikalishika kanisa. Ndugu Mkristo, ninakwambia kanisa lenye uamsho ni lenye hofu ya kiroho. Hapana mambo ya unafiki kanisani. Kama kanisa linakosa roho, itakuwa na unafiki. Baraka za unafiki ziko. Watu utawaona wanaimba pamoja, wanawaza kama wanapendana, kumbi unafiki uko kati. Watu utawaona wanaimba pamoja, wanawaza kama ni watakatifu wote, kumbi usharati uko kati. Lakini kama kanisa linakuwa na hofu ya mbingu, haleluya, kila mtu anasikia hofu, anaangalia Yesu iko hapa, Yesu ni pamoja nasi. Wenzako watesi, maana umepewa cheo cha askari. Mungu akusaidie magharibi ya leo. Haleluya. Watumishi wa Mungu wote washikwe na hofu kutoka juu. Hofu ikalishika kanisa lote. Haleluya. Sikiliza, kama hofu ya Mungu ilifika, kulifika kitu kingine. Ishara zikafanywa na mikono ya mitume. Haleluya. Sikiliza jambo la pili. Hakuna mtu aliyethubutu kuambatana nao mpaka wale waliomwadhimisha Mungu. Wapagani walianza kuogopa kanisa. Kweli kweli. Kila mwenye aliona kanisa anasema hapana. Hapana lile kanisa. Kama unaingia mlile kanisa, ingia na roho ya kweli. Usiingie na maneno yako ya bongo, utapatwa na magumu ndani. Kanisa lenye utukufu wa Mungu, kanisa lenye kujaa baraka, wapagani wanalikimbia. Haleluya. Nilikuwa nikihubiri kazini juu ya uamsho. Baba moja alikimbia kanisani, alikimbia nguvu sana. Anapoangalia nyuma anakimbia tena, mpaka nyumbani kwake. Muuliza Enoki mwenye kulitafsiri, namuona yule baba? Akasema ndio namuona. Tulipokuwa nje wanatuambia bibi yake alimleta kanisani, bibi yake wa pili, aye kusikia maneno ya Mungu. Alipoona utukufu wa Mungu unashuka kwenye altari, moto unawaka, akatoka mara moja anakimbia utukufu wa Mungu kanisani.
kanisa la Mungu likiwa na hofu wa kiroho, wenye dhambi watatetemeka ndani, wenye dhambi wataliogopa kanisa la Mungu, kuliheshimu, na wakiingia ndani watatubu kwa kweli. Haleluya! Sababu gani? Sababu hofu inashika wale walio ndani, lakini walio ndani kama ndio wanakuwa wajanja sana. Kanisa yetu mzuri, tunaimbaka na vidari, tunaimbaka na vinanda. Ule akiisha kuingia ndani, wanataka kumfanya kuwa bibi yao, wafanye nayo usharati, ndio wanadharaulisha kanisa. Wenye kuwa nje ndio wako wanahabara wa Kristo kanisani, ndio wanadharaulisha kanisa. Wataanza kusema lile kanisa liko bure, bale babibi biko mule, si babibi yetu, basi si babibi yetu. Utukufu wa kanisa la Mungu unaanguka chini. Kweli kanisa la Mungu linapaswa liwe watu wasikie hofu, wanapolitazama wasikie hofu ya Mungu. Wakiingia ndani, wakitaka kumjaribu Mkristo kwa mambo mabaya, Mkristo amejaa baraka za Mungu, ananuka harufu ya mbingu. Haleluya, haleluya! Kanisa la Mungu, hofu ikawashika watu. Sasa sikiliza, wagonjwa walianza kupona ndani, watu wanaanza kuleta makutano, inaanza kutoka mbalimbali, inaleta wagonjwa wao kutoka kando kando. Watu wanatoka kando kando, wanalijua kanisa, wanafahamu kwamba tukibeba wagonjwa wetu kulile kanisa watapona. Walianza kuwabeba. Wengine wanaona Petro alipita njia hii, alikwenda huko, atarudi hapa. Kumbi wakati atakuya, kivuli chake kitakuwa ngavu hii. Walikamata vitanda, walipanga barabarani, kuweka barabarani. Si ndio ajabu ya ajabu hii? Ajabu ya nguvu sana. Kuweka vitanda mubarabara, wagonjwa pa. Kila mtu anatunza mgonjwa wake, kumfunika pa. Mgonjwa anataka kulia, baridi, baridi, anasema nyamaza pa. Nyamaza, tutaona mtumishi wa Mungu atapita hapa. Tunafikiri kimbuli kitakuwa ngavu hii, utapona leo. Haleluya! Na alipopita mtumishi wa Mungu hakufanya mambo mengi, alijipitia tu na kimbuli kilipita juu ya wale wagonjwa. Haleluya! Kila mmoja alisimama na sema pona. Amen. Na mwenyewe alileta mgonjwa wake, anashangilia. Ndilo kanisa la Mungu. Uamsho. Uniulize sababu gani ninahubiri mambo kama haya? Kweli ninakuambia wazi, nina machozi, nina uchungu. Napenda sana uamsho, na ningependa uamsho uwe kwa makanisa yote ya Pentekoste, hasa ndani ya Sereza. Nimehudumia makanisa mbalimbali. Kweli ninajua, nilikuwa Lumbashi mwaka wa 2005, nilihudumia makanisa ya Lumbashi, nilipata uamsho kuwa sana. Lakini wakati napopita katika Sereza, nasikia magumu sana. Mawe. Sijue sababu gani. Ni watu wenye wanasukumia uamsho mbaya. Wengine wanakumbuka uamsho uliletaka fujo, uamsho uliletaka hiki. Lakini ninakuambia wazi, uamsho ni mapenzi ya Mungu kwa kanisa lake. Uamsho ni mapenzi ya Mungu kwa kanisa lake. Ukipima ndani ya roho yako ya kwamba nimepata neema kutumika kanisani, ungeona kwamba kanisa ninalotumikia si mali yangu. Hapana, mimi nimepata tu neema, na mimi niwe mtumishi mule ndani. Kanisa ni chombo kinawekwa duniani, kilitoka mbingu. Kama nilivyosema, Yesu Kristo anaweka chombo chake duniani, na kinakusanya kutoka makabila, kutoka taifa, kutoka lugha, kutoka jamaa, wanaingia ndani ya kanisa. Na ikiwa wameingia ndani ya kanisa lako, uone ya kwamba ni neema ya Mungu. Haleluya! Na mimi nimewekwa kama mtumishi ndani ya chombo kitakachoinuliwa kwenda. Haleluya! Kweli tunatumaini ya kwamba siku moja hiki chombo kitakapojaa, milango yake itafungwa. Mwaka jana kwa Kindu, binti ni mtoto wa mtoto wangu mmoja, alipata uamsho. Binti mdogo sana wa miaka 7 alipata uamsho, akapata maono yenye kumtetemesha.
kale katoto kalikuwa kanajifunga mnyumba kenyewe kuomba. Ninamwambia ni wakati wa mafungo, pumzika. Anasema nataka kuomba Mungu. Mtoto wa miaka 7 piga magoti, aliomba Mungu, lilia machozi. Nasikia iko nalia nyumbani, ninaenda kumchungulia kudirisha, kanaweka mikono juu, kanaomba Mungu. Kabinti kanaomba Mungu, kanasema na Mungu peke yake mule ndani. Alisema maono hii ninayoona iko mazito Mungu, sijui nitaieleza namna gani. Nyuma nilitambua kama aliona kitu, maana ninawaelewa watoto wa miaka 7, niliwachunga wengi waliopata baraka za Mungu, na wengi wako leo katika Ukristo wao. Alipotoka alikuja karibu na aliniambia, ninaona kitu kimoja. Ninashangaa, niliona chombo kimoja kirefu sana, sikuona mwisho wake, kila milango inayofungua